Mudah-mudahan live lo nya jin kalian jan jin ne sampo ke mandum bangsa Aceh pat mantang yang na dia turunnya. Perkara perjuangan Aceh merdeka golom selesai dan hana pernah selesai segolom merdeka. Aceh adalah sabuh nanggro sama cid lagi nanggro lain yang na dia turun dunia. Kita nyona sejarah, na bendera, kita nyona rakyat, no. Jadi nyomandum hak kita nyo untuk dia dapat dendero. Tanya untuk kadang kedua tu. Hana payah kamu pilih dengan Indonesia. Okay. Speech by representative of Aceh Sumatera National Liberation Front, The Hague, 18 September 2020. Ladies and gentlemen, as the United Nations will mark its 75th anniversary next month, Aceh Sumatera National Liberation Front, ANNF, would like to take this opportunity to pay a tribute to the late Dak Hamakon. United Nations idea of a universal peace is not possible when